Wozana endlebe ngize nendaba. Allegedly izolo ebusuku ngithe ngihamba lapha eJohannesburg, northern suburbs. Ngabona umnyama ngaze ngafika kwelinye igaraji la ngangena. Hawu ngaqondana nokuthi kanti ugesi uyabuya. Kwase kucisha lokhu kwase kukhanya lokhu ugesi wangempela kwacisha lokhu generate. Sengiyabuza ukuthi hawo konje keke wakhulunywa ukuthi le shading yabuya bathe hey isibuyile impela. Namhlanje naseSoweto ngibona ukufanayo. So ngiyazi ukuthi dala thina sishumayela ivangeli selishumayela lizwakali ngoba impi nonqamalala eSouth Africa. Ayekho umuntu ozoba nendaba nobona into errong ngalento ye load shedding noyikhathazayo nje ukuthi kuze kube ne load shedding manje futhi isibuyaphi ngoba kwathiwa yonke into sihamba kahle eSouth Africa. I-generational capacity wacha kwacima kwathiwa wonke ama-power station ethu asenamandla manje ekwaze kwabala ukuthi how many percentage. So manje sekumoshakelepi nje isikhaleni nje kwabumenyezelwa namhlanje ngakusasa sesivuka kuyi-load shedding. So akekho umuntu oyayazibuze uma kwenzeka izinto ezifana nalezo ukuthi yini esibhekile mhlambe politically njengamanje South Africa yipi inkulumo esematheni mhlambe uyabo uma sekuqhamuka le load shedding nje isikhaleni izozama ukuthi kwenzakaleni yini le ezama ukusifihlela yona le load shedding. Hayekho nje kwayixaka ukuthi uTrump uqeda ukukhuluma ukuthi akayingeni yena indaba ye-green energy lamazwe lawanikwa imali iUSA namanye amazwe lawa phesheya bewanikela ukuthi bapromote lento ye-green energy. So yena mayethi akayingeni akekho nje oyixakayo ukuthi kwase kuba ne-load shedding kwenzakalani. Nina nje interest yenu kuba Mncamalala make waba khona into ephatha ubaba Mncamalala gijima nithi mbo nivulo live nikhulume yonke imisangano le. But uma ngabe kukhona into ethinta impilo zenu or eaffect impilo zenu nithula nithi du ngoba lento esuka affect impilo zenu isuka ikhozwa yilabantu nithi niyabathanda aba right abangayenzi into wrong. So sithule nje siyanibuka niyoze nithi sho nina mina bafethu ngiyazi ukuthi kumnandi kanjani ukuphila ecountryn njengendlela esasiphila ngayo some 10 years ago. Kwakumnandi uyabona le ephilwa manje niyoze nithi sho le ephilwa manje hayi impilo yokuncikisela le. South Africa thina sike saphila siyazi ukuthi bekunjani. Yazi ukuthi besingekho dependent ku government but ugovernment izinto eziqondene naye bekade sizama ukuthi ifezeke. Ngiyakhumbula ukuthi kusaye kwaba nane hotline sometimes lapha yana okwakuyinamba oyifonela mhlawumbe ifuse esibhedlela uxakekile awutholi service okanye usepolice station uxakekile any government institution la uthi mawukhona ufike ungayitholi service eright kwakunenamba oyifonela. Ngiyakhumbula ngoba babekade beworried ababesiphethe ngaleso sikhathi ngathi kodwa ke asibonanga phela ngoba thina satshela ukuthi laba babesiphethe ngaleso sikhathi ba corrupt. So nje ngikhulume nje mhlawumbe mangithola ithuba namhlanje ngikhulume nje nginibonise ukuthi nina into eninayo kuphela inzondo nomlomo omkhulu but anikwazi ukubuka izinto zepolitiki. Anikwazi ukubona ukuthi kushawa baphi manje kwenzakalani manje anikwazi ukubona kodwa ke ngizonifaka nje la inini nibone so that nizo understand ezinye izinto. Niyeke ukuvula imlomo emkhulu le especially niyazazi ke nina the red ones. Ufuna ukunifaka nje indlela engancane.